Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, kami personel Sat Brimopolda Aceh, Kompi 2B Pelopor, pada hari ini akan memberikan bantuan sedikit rezeki dari rekan-rekan kita, personil Kompi 2, dalam rangka membantu masyarakat yang menjadi korban banjir di Aceh Tamiang. Semoga akan menjadi berkah bagi kita semua. Hari ini kita sudah menaikkan barang-barang, ada berupa sembako, kemudian juga selimut. Insya Allah nanti akan bermanfaat. Sekarang kita akan bergerak menuju ke lokasi banjir. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. We're adrift, we stop existing and start living.